L-Air Show ma jiġbidx biss id-dilettanti tal-ajruplani, jiġbed ukoll ħafna dilettanti tal-fotografija li jduru hawnhekk bl-apparat tagħhom ifittxu d-dettall sabiex jiġbdu dak ir-ritratt partikolari. Tul dawn il-jiem tal-Malta International Air Show żgur li se jkunu nġibdu mijiet seluf ta' ritratti. Hemm mijiet ta' fotografi Maltin u barranin li ta' kull sena jistennew dan l-avveniment. B'dawn tal-aħħar saħansitra jirritornaw lura pajjiżna speċifikament għalih. Minna l-erba għanna, nistannawhom ġejjin, niprofaw nieħdu għax aħna nieħdu min jieħu video, min jieħu ritratti. Trid tiġbidhom ġejjin, jipparkjaw, jagħmlu displays, u mbagħad sejrin. Għandi 4 ijiem, 5 ijiem, ġifieri tiġi hawn ddrum mal-airport tarhom neżlin. U bħallhom inħobb niġi hawn biex nieħu aktar close-up u aktar tidħol fid-dettall tal-ajruplanu. I think I'm going to have a good opportunity to have a lot of pictures, at least 1,500 pictures. Iżda n-namra l-fotografija ma teskludix in-namra għall-ajruplan infushom, anzi, waħda tista' twassal għall-oħra. Jiena dilettant tal-ajruplani propja, imma mbagħad l-ajruplani ġaluni nsir dilettant tal-fotografija. Għax kont niġijaw ila 50 sena nieħu ritratti l-ajruplani jien. Għandi kollezzjoni ta' eluf ta' ritratti u color slides. Isħanot toqol ma taqtax qalb uħud mill-fotografi li b'dedikazzjoni iqattaw il-jum jiġru b'aktar apparat minn oħrajn. Għandi 2 types of lenses, and I'm going to walk around nuhu l-tratti tal-static display, but later once we get show going on the bigger lens, biex nuhu l-tratti minn Lyro, up close. Ma setax jonqos li nsaqsuhom jekk ħadux xi ritratt tal-album din is-sena. Uħud kienu iktar kawti minn oħrajn. Tajjeb, sissa sejjer tajjeb, għax b'nazzi u dis-sena l-spots kienu tajbin. I do not quite know. I tried a little bit, but you see it only back at home when you check the pics on the computer. Very good shots every year. Been going for 4 or 5 years now. Here every year. Il-jum tal-ħadd mistenni jkun ieħor fejn mijiet ta' persuni se jinġabru jsegwu l-ispettaklu fejn anke min mhux dilettant kbir tal-fotografija jaf jipprova jaqbad dak il-mument imqar bi-smartphone.